салом алейкум бародарои гиромӣ подписчикои канали 550 ҳунар. бачаҳо, агар дар хонатон вентилятор дошта бошед, аз соли гузашта мондагия мисол мехоҳе ки света зане бангас мекуна, вентилятор кор намекуна. вақте ки бародаро бангас ки кард, мисол света мезани, уже звук дора мотор, но анами лопус тов намехӯра. агар ки намехебо ранги ҳами тов хӯрд, бародарҷоно бидоне ки тен моторш сӯхтагие. мотор ки сӯхт, мисол линия дорам, линияо месӯза, отмоткол мекана, озо тов мехӯра, света мезани, бангас мекуна. ана и уже тамом, метавон айби мотора, дигар ягон роҳ нест, фақат мотора иваз мекунад. дуюм вариант ҳаста, инамеҷо заклинит мекуна, ҳами хеле тов намехӯра, базур тов мехӯра, ё ёрдамаш метӣ. ана барои авай метавона ки мисол амис бикшои хушру света назанаш, смазкаш кун, бу далши корда медруя. ана бу ҳолате меша ки спокойно положение баланда мемониш, мисол положение баланда мемони, майда тов мехӯра. ана и уже линияи мотор 3 сим дора, 4 сим дора. я линияш месӯза, ранги теной мешта, уже ами сыз кар мекуна, сыз тов мехӯра. то есть и дарси мо дар бораи мисол вентилятор зиндаву сарбаланд бошед. хонавод касе то ҳамис тамошо кард, лайк, подписатсияро фаромӯш накунад. бадора ки бо дарсҳои хуб ай пешай савол зеда комментария ма видео кардам мепартом.